Sayan ko akida. Inwa ka na yapiyagusay, kaayaan ta pa si na kaysay sa tanwa magareri ko ilmo ko Islam. Sa kanso pagarinyo, adi mababaya sa kapaki ndam pawa sa social media. Di ko kababayaan o ba ko prabakago o ba ko di prarabak sa grupo. Sa kanso pagarinyo, upama ko pangurawan ako sa salam o makambabala ang mga grupo as sunni na pakandudong kukiran langon so salam. Sa kanso pagarinyo upamak kambaki pagatuang arakan sakakan sumakambabala ang mga grupo ko mga sunni na ipagatuang akan siran. Sa kanso pagarinyo prabakanakan su mga papanulon sa extremist. Suki patulakan ko mga Muslim. Sa kanso pagarinyo di ko aayunan alagidanan na kapit. Sa kanso pagarinyo papagunot ko ukit o mga salaf ipuon ko mas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto mga sahaba ugaid na di kong batuan ginawa ko sa salafi kabidaanan. Aya Peter o Rasulullah na aya permero ang mga tao na sumasako. Tumal ladina yalunahum oren yan na supakatundog kiran. Kanaba aya Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya permero ang mga tao na sumanga salafi. Tumal ladina salafiyun. Oren yan na sumanga salafiyun. Di kanaba uto Peter o Rasulullah kaya Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumasan yan. Ikadua, naknaba ulaw-ulaw mga salaf kanabayran ipendulon ko mga tao sa mga sifat wallah ang makatuturo sa lawas sebab sa malanan a fitna akyungan yan. Ayaw kito mga salaf na asar ka pagkabatya ko mga dalil na kaya sukundad duto sebab sa kagiyang mararani akapagkulugyan sa dimapya kukadnan asu Allah asuti. Peter Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun lahu kufuwan ahad daaban yan sa ginda. Laysa lahu mathilun wala syabih. Ginanso tafsirun ng mga ulama daaban yan sa ginda, daaban yan lagid. Ikadua, natiran walam yakun lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqihi. Daaban yan lagid, daaban yan sa ginda. Asaka taubu si iku mga kaadniyan. La fi asma'ihi taman si iku mga ingaran yan na daaban yan sa ginda wala fi sifatihi taman si iku mga sifat yan wala fi af'alihi nagu taman si iku mga galabkiyan. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas suwallah na mapuro amya suti-suti. Gito'y ay ikadwa asabab kaya terwa tanurun sa bid'ah na dad maaloy kung mga salaf ibayran Peter asu Allah na ad ambala aliman yan akna balagi dumbala alimatan udi na ad na para suwallah akna balagi du para stanu dad nanan maaloy o mga salaf api asaga pakbu ayalalan akapitiran na igira inaloy su mga dalil pagkaaloy ron anan ng batian sa kapakasasagadian. Kanabayran giitirwa aad amanay awala akanabatan umanay. Banda kaya sabutan tanur na Aya sabab akiatirwa kurun sa fitna akyungan yan na sabab sa giyang kaay ang mga sifat wala ang makatuturo sa anggauta na madudua saya tindag sa mga ulama. Napad akyungan yan na sa fitna. Nagusto ka taasub. Ginan sudi mapi akapita tindag. Yuto so dingka kapapakablanga ko pakuan ka sa mga ilmu sabot ko mga ulama sunni. So akida ang mga sifat wallah na khilafsan sa mga ulama. Paganayron na tindag na aya akida na sumipantag ko kumiyapat ko kapit o Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ithbatu ma athbatahu Allah nafsuhu wa rasuluhu wa bima wasafa bihi nafsuhu wa rasuluhu. Tentuunon sunganin at yan tunian sa ginawa niyan nagususug iyan nagusu piyaki sipat yan sa ginawa niyan nagusto piyaki sipatun o Rasulullah susugo yan. Daanan pagayo na yun o mga ulama akakapit sa isyanan qaida si iku aqida. Gito'y unaan uda ko sampan kapu ni magusay na daan tanong usain sumakapantag mipantag ko Abul Hasan al-Ash'ari. So Abul Hasan al-Ash'ari na maduduwasan mambu usayan su mga ulama. Antunay tito kapit o aqida o Abul Hasan al-Ash'ari. Gusto kaya kapikpitan yan. Paganayron akatero akapit na supagunot ko Ibn Taymiyyah ko akida na aya usaya ni ranon na sudun so kaya teroon o Ibn Taymiyyah sa su Abul Hasan al-Ash'ari na talo kaya tutugalinan yan akapit. Paganayron na su Mu'tazila ikadwa na si iku Ibn Kullab ikatlo na su Imam Ahmad. Ginan ipaganayron na tindag. Ikadwa akatero akapit mipantag ko Abul Hasan al-Ash'ari na sa mga ulama
apapagunot ku Abul Hasan al-Ash'ari agito sa mga Asy'ariyah sa tiran ada akatatan tunian iba talo kaya tutugalinan u Abul Hasan al-Ash'ari daaban niya nakababenar aya mala akarin atiran na aya tiran akya puunan akaturu sa talo akya kepitanian na si imya kapuun akaturu ku Ibn Taymiyah na da atiran asanad awaqi'iyah amini surat o mga salaf inunta na aya mitirun akya puunan akaturu at talo akya tutugalin anian naruar ku Ibn Taymiyah. So mga pamilya niyan, mga dadasagyan, mga murid yan na did amya katiruun, did na amya tiruiran, udi na mini suratiran akatantuan at talo akya tutugalinan yan akpit. Apya so mga murid yan na da amini nakliran at talo akya tutugalinan yan akpit inon tabu amya kapun akatiru ko Ibn Taymiyah. Ginanso katiruiran. Ikadua marayag akarina sa da akatatantuanan na tigiran asu Ibn Taymiyah na danian rauta su Abul Hasan al-Ash'ari sa gatusan ragun. Dinia nakatawan ni buntal Abul Hasan al-Ash'ari kagatusan ragun aping kataaniran. Sebab sa inim bawata su Ibn Taymiyah kuragun 661 na miyawafat su Abul Hasan al-Ash'ari kuragun at 324. Samanuto na aya ping kataaniran na 337 sa apya su mga murid Abul Hasan al-Ash'ari na dairan anan maaloy dapen amini nakliran mini suratiran su Ibn Taymiyah na daniyang penrauta su mga murid o Abul Hasan al-Ash'ari sa gatusan ragu. Kiyanan imya kalala akarina ada akatatantuanan iba miya ka tutugalin sa talo akpet su Abul Hasan al-Ash'ari. Si iko mipantag sagyang kay pagusayin tanong akpet. Mga urip no Allah kanaba ko piyakam bukag su Ibn Taymiyah matagtano piyagusay su khilaf sabab sa waraan dinai ang kaiakap khilaf o mga ulama. Yuti su Abul Hasan al-Ash'ari nas kanyan eduminipinsa si iku aqida ahlus sunnah wal jamaah lagid o kinipentag niyan si iku mga khawarij wal batiniyah mga qadariyah gusto mga jabariyah gusto mga murji'ah na gusto mga hashwiyah. So mga hashwiyah na yesu aqida at jazim. Na so kabayayan, udi na kabayayan amaknalian ang kaiya ikadua usayan makapantag ku Abul Hasan al-Ash'ari batian yan sa Wikipedia sabab sa aaloyin roo langon su mga maraji ang mga reference su mga kitab. Makapantag ku Abul Hasan al-Ash'ari. Akna ba miya katutugalin sa talwa kapit. Ikaduna na bagran sabab sa matatago langon su mga reference. Gito'y aya paganay akapit ku aqida o mga ulama na tiran aya aqida tanong na ithbatu ma athbatahu Allah nafsuhu wa rasuluhu aw ma wasafa bihi nafsuhu wa rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin. Kagi amanuto na sadin sa tiyan tu wallah sa ginawan yan gususugo yan na tentuon tanumambu o di na sadin sa inisipat yan sa ginawan yan gususugo yan na ipsipat tanurun mambu sa dita no pengalinan gudi inabatunan sa salakauron gudi ipropa gudi ipenulagid sa sudin su karayagyan inan su paganayakpit ugaid mga urip no Allah si Ibn Taymiyah gusi Salih Muhammad Ibn Fawzan gusi Ibn Bas gusi Ibn Uthaymin gusi Ibn Jibrin gusto mga ulama sa kadandan alajna na miyakhilaf siran sangkanan qaida aqida ithbatu ma athbatahu Allah nafsuhu wa rasuluhu na miyakhilaf siran san pagayon na yun na insyaallah na pagusayin tano so dairan san kapagayon na yun ni ay kadua akapit aqida na sukum kadagku Abul Hasan al-Ash'ari at tigiran asu aqida Abul Hasan al-Ash'ari nataratan na ithbat nataratan na ta'wil yutu su tafwid agusu ta'wil. Ginan ni sabab aya ped kilala ulama popular ku ahlu sunnah wal jamaah na su Imam An-Nawawi. Aya kakadagnian akpit aqida na su Abul Hasan al-Ash'ari maana apis kanian ko kumakadag ku mga Asy'ariyah apis kanian ku mga ulama al-Asy'ariyah at tafwid urina ta'wil. Pakinagdan ang kasisaks irun Ibn Uthaymin sa kanyan na pataawil ko mga hadith o Rasulullah ko syarhiyan Muslim agus Bukhari. الشيخ النووي رحمه الله
النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات، لأنك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات. Miyan nagtano ang kai akasasak si irun Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah as kanyan na padku mga asyairah. Ku aya mala akarina na su mga syarhiyan ku Muslim ku su Bukhari pantag ku mga sifat wallah na patawil. Ikadu akarina na promoter kanyan amolid an nabi. Insyaallah na ubatano misng sa video udi na record pantag ku usayan ku hadith u Rasulullah kullu bid'atin dalalah gusto usayan si iko ma ahdatha fi amrina hada sabab sa adna mafhumul mukhalafa ru laidu Quran mafhumul mukhalafa laidang utwa katir Rasulullah ma ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad na aya mafhumul mukhalafan yan na ma ahdatha fi amrina ma huwa minhu fa huwa maqbulah na ubatan naman misng si kuras gute aya kabasa o mga ulama ako kumakadag ko Abul Hasan al-Ash'ari na tiran au kebati aka su mga kitab Abul Hasan al-Ash'ari na kumang kauna tigiran agyang kutua taratan na ithbat na taratan na ta'wil. Maana gitu su tafwid na gitu su ta'wil. Sabab san mga uripin wallah na lagi din mambuo Ibn Taymiyyah rahimahullah ithbat o di na ta'wil. Gitu kaya tirwatan na pag-usay tadubo Pemanaad na pagaloyin tanong siya, mirror pengen membuat yang kayak turun Ibn Taymiyyah, mirror pengen membuat yang untuk akidah Abul Hasan al-Ash'ari ataratan na ithbat na taratan na ta'wil. Adan ko mga pianutul Allah at ta'wil yan agyutu su hadith harwala. So di ika kasa-kasa, so di ika kapala lagoy. Mutu hadith ay da takarrab al-abad ilayya shibran takarrabtu ilayhi dira'an. Igirami papakaran nirakan suuripan si ikudiyang ka. Sarang kau na pupakaran niya kurun na sa hasta. Taman si iku kapusan yan hadith. Wa ida atani yamshi ataytuhu harwalatan. Upama ka plalakos kanyan na makataling umakurun. Apo plalagoy ako, makataling umakurun na agi ako kesakasay. Yuto si Sheikh Ibn Uthaymin, gusi Bin Baz, gusi Al-Albani, gusto mga ulama sa lajna at daima na miyakhilap siran sang kaya. Ithbatullah bima athbatahu Allah nafsuhu wa rasuluhu. Nasiid sa giyang kaap pag-usayin tanong hadith. So makapantagon ki Ibn Taymiyyah gusi Salih Muhammad Fawzan bin Fawzan gusi Ibn Jibrin sa tigi Ibn Uthaymin gusi Bin Baz gusi Al-Albani na sifatan ng Allah ang kanan harwala at titu na pupalalago isu Allah sudin su karayagyan piu-piur na pupalalago isu Allah adi kasakasay ay kikabasaw na si Ibn Uthaymin gusi Ibn Baz gusi Al-Albani pangababatianan si ko mga kitabiran na gusto mga katiruiran na record. So kabayaon mati na si ko kitab Majmu'u al-Fatawa li Ibn al-Uthaymin aya numero niyan na 183. Kati tigan saya suila fadilatu al-Sheikh. Yesu kitaba Fatawa Majmu'u Fatawa Ibn Uthaymin 183. Safha niyan. Suila fadilatu al-Sheikh an sifatil harwala. Ini pihak kaisian si Sheikh Ibn Uthaymin inwatiyan ba sifat wallah suharwala way faajaba biqawlihi na simbagyan atigena sifatul harwala thabitatun lillah kagi amanutu na su harwala sifatanan wallah matatanto tentu nun fawajib alayna qabulaha na patut raktan watiyan akatarima atanurun supma sukyatiroon ulajna ad-daima ko iftairan na si ikabati ako nam mangibu agu siya watos agu 30 agu du akabati anon nakati abati ang tanong sual hal lillahi sifatul harwala yang utamanya kay sa lajna paatigan so harwala na sifat wallah naam ay ini simbag alajna ad-daima na uway sifatul harwala ala ma nahwi ma jaa fil hadithi al-qudsi tiga mga ulama sa lajna ad-daima sifat wallah agyang gutwa harwala kakasakasay ala nahwi ma jaa fil hadith al-qudsi sa datar na agyang gutwa kaya aluyawn si ko hadith qudsi ay maana na titud na giikasakasay wallah si idun ko karayagyan ayak ikatlong akabati anon na si ko kitab iningaranan sa al-burhanu fi ithbati anna al-harwalata sifatun lirrahman aya kita alif si ina si Sheikh Fawzi bin Abdullah aswatiyan mana isu harwala na sifatu masaling gagaw ay maana niya na titu aswallah na piu-piur si ko karayagyan
Supaman suketron o Ibn Bas gusi Albani na record din akatiro ko bidiwiran sa dako saya din insertan kapakatas. Ayamaan na nasiran imiteron sa sifat wallah suharwala. Sa wajib sukatan tuon ku Allah atitu-titu. Si iko karayagyan. Gito'y akiday ranon. Gito'y ayakabas sa Ibn Uthaymin gusi Sheikh Muhammad bin Salih Fauzan gusi Ibn Jibrin na tigiran aknabaan ng sifat wallah. Di patut ibatan tuwak wallah sukarayagyan. Ginan so pinakapunto inaluyakan rakano pagusayin ko rakano ada pagayon-ayon ni mga ulama ang qaida ku aqida ithbatullahu ma athbatahu Allahu nafsuhu wa rasuluhu. Dasa na pagayon-ayon ni mga ulama sabab sa yang kaya inaluyitan wa hadith ang makapantag sang kaya harwala. Sa kagya kamanutuna may khilaf siranon. Ayakabas sa Ibn Taymiyyah na tiyan makapantag sang kanan hadith عدم الظهور هذا القرينة الحسية العقلية وهو أن العبد يعلم أن تقربه ليس على هذا الوجه. Suatian mana isu kaada agyang kuto عدم الظهور هذا للقرينة. Sudiun kambatu ni sa karayag sabab sa agyang kuto kagagdamaon o pamikiran kararaw taon o pamikiran akal kakagya mataan akatawan o oripan ay ipapakaranin yan si ikwallah na kanaba ruwarbu sa gyang kanan ami aloy amalalagoy so Allah udi na kisakasayda insyaallah. Na kanaba mustahil si iku kauriya masa ang gemaw sa mga grupo Uthaymini. Ay maanan yan na ay akidayran na pugunot si iku Ibn Uthaymin. Uthaymini yun aya paparati aniran na sukun su Allah na titu-titu pupulalagoy sa sadun sa ungkir niyan pura giikasakasay na kafir. Kapakayak na banan mustahil ang gumaw ag dantaranan ang mga akida extremist. Pamana sa din sa supak nila nagyang kutwa kababalayola titu-titu ikasakasay na si ikiran na kafir so kipapantag niran si iku sa kiran na akida. Kanabanan mustahil. O di na kanaba mustahil gumaw ag grupo ababatuan sa Ibn Bazi. O di na Ibn Bazi yun. Aya parateran man muna sola na titu-tituad na kagi amanuto na along yan. Lagi do kaya tiro ni Bimbas apya kay saan si ko majmu'u fatawa Ibn Bas 602 asafhan yan. Lagi ang utamya kay sa natiyan afahal yusufullahu ta'ala bi anna lahu dhillan inwa tigag yang utamya kay sa ba kimipsipat ko Allah askan yan na adna along yan sifat yan su along fa ajaba qailan na Peter yan na na'am kama jaa fil hadith وفي بعض الروايات في ظل عرشه ويتين سادة رجيان كتوا كپاكا سسجد رجيان كتوا حديث سمانوتنا صفات والله سو ألون Peter Ibn Bas piyakaisian mambusi Ibn Uthaymin atiyan والمراد بالظل ayatiyan apaka mumuradan sa giyang kutwa dhil walaysa المراد ظل نفسه kenapa atiyan ay apaka mumuradan ng nagyang kutwa along yan din aginawan yan Peter yan ومن فهم هذا الفهم فهو أبلد من الحمار سدنا تيان سا أيا pangimdaryanon kaya sabutan yanon na sifat wallah na kaya sobraan yang penatiyan sa kada akawangan su himar aya kebatianon na siku al-kitab al-musamma syarhu riyadus salihin aya juz'ian na ikatlo aya safhan yan na ikatlo gatus agu patapulo agu pito Naginak na ba tano di pa kang bulang-bulang so kagi amanuto ng mga ulama ay di tano pag-usay si inaso kapka khilap so mga khilap o mga ulama asi tano sa giyang kutwa mukarana. Yutoy ay kabasa Imam An-Nawawi pantagsang kay hadith harwala yastahilu iradata al-zahira. Mustahil atiyan ibawn ibatun ama na giyang kutwa iradatu al-zahira hamluha ala al-haqiqa giyang kutwa karayagyan. Mustahilatiyan ibon iba to nagyang kuto katantuan na maanan yan bimuqtada qata' al-masafat wadhalika fi haqqihi ta'ala muhalun ay katantuan yan pagkasay barat sa gyang kuto katutugalin o di nagyang kuto mga distansya wadhalika fi haqqihi ta'ala muhalun na si ikwalla atiyan manai na mustahilanan imposible na natiyan uba swalla na gi kasakasay mga pagari o pamanda ka sipatakan su ta'assub na miyaka la question pagasupakan besu akida way
way nakagiyak na bakno to sifat. Yutoy da ko akida o mga kapit o mga salaf asagap kapu ibayran giitirwa aad na alima wala ak nabatano lagid sa lima. Did nanan si ko mga salaf inunta na si ibad miya kapuun si ko iban Taymiya. Nawaraan nanan agyang kutu akong takabasa tano kapakakilap si ko mga ulama. So ibang Taymiya na miya kambida sira nun si ko akida saya bimbas. Okay na si bimbas na malas subatu yan si ko ibang Taymiya. Ay pada katero ibimbas si ibang Taymiya na tiya na si kabatya si ko kati makikilang rakano suka bayon matiya na kapag ay mabatian si ay apidsiyan na tlop-logutlo. Tiyan saya law lam nukhbir bi khitamin nubuwah lakulna inna ibn Taymiyyah nabiyun o pamabu at tigibimbas sa daaba meron penutuli bulim pesan anabi na patiro nami aso ibn Taymiyyah na nabi nakatiya sugabati anon ilay ni busag yang kanana video gitu sabab ayat pendisay sa nabi na su Allah ayat sugus sa nabi na su Allah kenaba su manusia gitu sabab sa aya hikmah na su kasutiak wallah ikadua kiyang kutu adin yan nakapakasaginda sa datarag yang kutu akap ke usayaw ng mga surang si ko agama pantag si ko akita lagi di Eli Suriano ay katero Eli Suriano o pamaati Eli Suriano kami agaga ukad nan sa langit ame adan yan sumata na sa kaniyang panai ida matatantuwa mata niyan agiin yan mi pangilaylay guupama kami adan atiyan o kadnan sa langit so tangila o manusia na sa kaniyang panaidat katantuan na tangila niyan apapakanag na inisumpat yanon upama atiyan kamyaga ganyan akapakambawa ta o manusia amyatang katangkad kaad niyan kusul utian banyan mambu atiyan di kagaga adan niyan ginawa niyan kusul utian o kaad niyan sa manuto na ay akida niyan si Suriano na bida atiyan so kiad na niyan kusuldo tiyan o manusia. Maana, bida kuno so kiad na rakatan ukad ng tanong sa langit kusuldo tiyan adi so kiad na ukad nan sa ginawa niyan si ikusuld mambuha tiyan. Sa dataranan sugi yung katerwa aso lima o amo naknabadataro o lima o manusia. Gusto lima o Allah naknabadataro kaadan niyan. Sabab sa daab kanabaanan gitero o mga salaf. Aya okitiran na suka pembatia sagyang kutwa dalil kapakasagadaun. Kenapa pen di pamanumpati? Kenapa pen pengusudi? Gitu sebab ada irananan terua sebab sebid'ah. Ginan isembag ko mga tao isasan sa rairan abas ta atiran ading kaunuti aqaida miyaya ko aqida na kafir ka. Na sebab pro na miyatantu agyang qaida aqida ithbatullahu ma athbatahu nafsuhu wa rasuluhu na dasan pagayon na yun so mga ulama na ayatano siya piyagusay agyang kutwa khilaf so pagunot ko Abul Hasan al-Ash'ari na si isiran mata taayon ko tafwid gusto ta'wil lagi do Imam An-Nawawi gusto Ibn Hajar al-Asqalani so Imam Nawawi na patawil si ko sahih Muslim gusto Bukhari lagi mabu Ibn Hajar al-Asqalani pagtawil si iku mga sifat wallah si isa Quran. O di ba si isang kutwa tafwid na ta'wil. Sabab sa nasu Abul Hasan al-Ash'ari na adan amin ni pamanurat yan ang mga kitab ugaid na adan ang mga sabagi kitab yan maduduon pamikiran sa mga ulama. Lagi do al-ibana an usul ad-diyana. Paganero na pamikiran na titu akatero puun ko Abul Hasan al-Ash'ari. Supman susabaad na miyasing karong atigiran. Kaya pamangumanan, gukialbatan, sabab sa tiran sa kaya tutugalinaan asanad, kapakatatayon tukayan. Da ba san miyang gulaw la asanad pakatatayon tukayan si iku sa bagi mga ulama. Yuti su Abul Hasan al-Ash'ari na kabati ako kitab yan al-ibana an usul diyana at tigyan yakunu al-yadan allatani akhbar Allah Ta'ala anhuma yadain wala jarihatain kenaba atiyan titu alima wala kal aidi gukenaba lagid mga lima mga pagriya dita no siya baloya asbab suka petutulaka kapututaliko datano sa tiagwan tano wallah sa akal pamikiran apagusaran tano si ikuti tuwa mapi agdagda
May pamagusaitan ang kanan apan tagwakida, ama sasembag sandan mga pagarya, o akal tanu su titurun amarayag. Apagunutan tanu. Pangninta ko Allah, asyad katamani ang kai, adi, kapamagitugas sa sembag pantag ko di kapisisinabutaan sa di tanu si mapakala su oras tanu sa si tanu malipun mapakala ku kapapakausur o da'wa Islamiyah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.